Amansane yenga yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV yaba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV yaba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV yaba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV yaba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV yaba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV yaba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba Amansane yenga yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane winyano baby ya Kumawood TV Amansane yenga yedimu Kumawood TV yaba Amansane yenga yedimu Kumawood TV aba for a while, the young couple, the young catcher, or the young catcher, let's say, the Nasida, any cabia, a Bermani December Muna, your ray, and 11th December, a radi aya dear pies, and say, Yenny Penny Nana, and Yan is sending Yan, a new Abraboman sent Jimmy Dino, and Niguswa, who is she, new Abraboman send ye, a yen summer is why a brabum, down the Dana, in summer, of course, why a brabum. Na Kumawood TV ye de bro ema wo hye na wonya futo bi film na say nya adwensa chaye bi every new abrabo mu sem jibadia ye de brami a me de jibadia bro me din Queen AJ Hipsy ba kope Calvin Unisex and SCC me ama meeting wa ye fefe say o ma ya de ye pa baby biara mo bia because osoro nyankopon o hra mo ye pa me wo Mr Eugene ewa ha and I'm a sans wo DJ Love Tiba Hope as woman chain and then Ampaya. If you if you only send you a brabum same day, and shall see a hashes of uncle yet, and to quaff will be an issue. Mr. Eugene, above me, dear. Bibiashi, weekends is a causing.
Anko bokosa mini baby of fire nyina obi shede di wachi record ye say ne oba awoso na se e wa na obi hu ti awoso nko na awoso wo ho amenkwen okon awoso amfa baby a manfa baby e Mr. Easy kovanko ya to DJ Lofty apom Kweneje adum empaibo any ahwe any experience kakranti me we o the experience di unya ya che me am eno so ka ho bi o the obi beye video bi kura kire me am because I was so no yeah that day nyina me when wa na gina obi ni ni ya ba me o DJ Lofty was answer me wo Mr. Eugene e wo me nchen ne omo na ye me guest da bia no omo ana me ne omo tena fidie so etwetwe nkomo fa abrabo mu nsem enne ye wo video fefefe bi e de mamo yenko ne ekwoche video ne mbra ye ba ye beto anko otwetwe de so hello Joe I didn't my friends on for phone no ma obi am small bank my friend bank manager say oba get 3 billion and who anim ho many manager na kura kasa o ma say 2.5 billion me see 3 billion right inside oh I would right inside na bank manager na kasa me gina so no kora ma pakura na bank manager come tell me you na di me ba hello yeah manager no also man 25 na makwara so man 2.5 billion oh David manager any mo fasika na why any me pesika na bio David we kra no won say me consider manager mpacho mfa me 3 billion mami why me pacho 3 billion na eno ana me say me pe oh mate me da se hello we no na ya say 900 million okay mate fako Barclays Bank na fako to mama why na fako to accounts no why okay mate mesa afra everybody just say we dey aduma jang nkrofo no mo yan basa nipa mo adwuma de sa o ya den ya nipa mo adwuma de Nizu. Adwuma no obi anya o se o de to fom sa hello yes enra na me no kasa ena na me catch you say sa boy na wo te reception ho no ye nyina di pam no fira adwuma mo pam no me pese me ba ha me hu nanim kra what is here o china me ba ho ai manim fira kra asemo boss what's he saying oduma se mama tranga baga zo oduma se o mutu mo oduma na madam ye majua yin mama na me nko anye mani bi se mo he ma drug cases sa mo bese yo obi afem boys um de jawo mo o be bua no ade be chi obedu hwamo ani de nipa ma ne plan batakali ya se obi asibi sa me metmas ma waduma ya se san o sebre metmas san o sebre one time boss but the amount for their meeting na bu ni no an se wo ye one ne nka se nare makate zembe mo bibia ubuntu kotojon mami onye me pacho ni ya ha crash na oni nso bi akra so ha mami nso bi wa ran so obenya bi atama no obenya bi wase wa mo to vote back over
Mommy, what's your first saying? Ebony. Wow. Hey, mommy, open them if they do. My home venue. On some years, Moto. Here was this. Hey. Aye, so are we on? On Samsung, we are tron. Hey! Only, my mentor number on. What do you have a number, mammy? Message that from you, why? Oh, okay. This is the tractor. Some of you be a moment. Ebony. Message that from you, okay, auntie, where we? No, so we come young man, smart boy out. Auntie, what do you say? 30 cities. Where sister? No. Why? Francis, why? What are the Message that from you, come away. That's bad. Hey, we are going to go over my head. What she says here? But what about why? Yeah. Everyone. Where's your brown one? She has steps as well. I didn't know number. Or the number Number say. Oh, I was one. I know not the number amount. You see our watching number. All catchings open my. There be where the bonnet your cousin and eating monkey. Bonnet, it's a way in corner me, and because of 20 city position. Or mammy, we're not the man. Not fine. I said, you man, me, man. I don't want to. What am I saying? What do you time of shit? What charging the same? Because of 20 cities per. I don't know, almost 60 cities. Everyone. Don't miss me to ask. When people will be this cover that down, now, I say, bra, that be a mammy 20 cities, that be a about, or that be a 30 cities, about what must there be a Jumana me and you know, I can't mark to me, or the chair. Or the chair. I've been born here. And I make a train to say, we not make competition and be in with more TV. So, as if I go to man, my guess, I said, men will tell me I only use to buy. Guy, a share. Or Cassandra, Cassasica, boom, you must work as 100 cities and 50 cities, 30 billion, 60 billion, 100 billion. And Calcadias and senior already. Casa can't be 1 million and 900. No, it's still a man to take. Man, that's on the way with you by Mr. Ford. Bema or Obama notes, and I'm the one who was a before. It's only Timasen. That yes, I mean, you was but and you're fine. What's he mean? Or throw a fat. Or throw an idea to be a new chapter. None, I mean, I don't know. No, Meow, we're a few. And so I never come to I won't cry, man. Can't cry. Last time, salute on Obey or Nine. Lady on Obey or Naya. I would do command, Madame 2 months. Yeah. Yeah. Oh, okay. Get into me. Yeah. And some can say from one friend. Oh, sir. Almost 10 years cost. I was a piano phone and no one. Oh, yeah. Sometimes I'll be from me and minimum number now. Maintain return course. Yeah. But so when you're there. Me I do more. Would the young couple ya do ma? And I'm home for my coachman. Oh. Until Yami Adma Tuesday. Mondays, Yana, me busy. Tuesday, over our to office. My number is but the open man fire testing.
message. Aye. And our WhatsApp. Mate. Neba me hwese nya. Todi na. Right. Mami aduma oba. All right. I'm to come back. Amen. I'm on your name. I also didn't cry as Ebony. Ebony, yeah. When you say me frail, say share her and Bonnie be any. So what you na what free on a wabba. Me obia me padia me de makoma nyina dietri. Say over wadwum anam sibra. Officially, say at least mom who say me pawase. So last me be me nan me name no me name me feel pa and who say we sexy pa. I think say me no akasa who science ni bibia but officially me say me do to him say manage one. Say o de wadwene ma me a me bi obesi ba bi what you say sa wa wo so na wo ye no me mo wajai ma pa bibi papa bi aye den ba ko se ebony se no ka se me hwe what you say so unya abotre de ma me a ye wo hia bia me ya ma what you ye wunya wasase so bia na ya ma be hwew amebi aso ma ame so aso papa so aso nuanom so onam fufuo nyina me hwew baka what you say me die mempe se obeye mbane we yam bone dia baby minti ene no so no ya obone but we yam papa me hwew ama sebi obi a otwam wo abontene kura no obusuafo ne ofiefo ne onamfo nyina mehwe maka wow matia diwe kodidi edibie keke akodidi madam mehwe onimre ne ahia na edan na amse me pa ma won akokire wo matia What do I find? Okay, Roma. Oh, they we man. Jumano de he. Jumano, and one away. We are moving here. We call the man on the farm. Okay, it's in Mure or see Kalusia. So, I see me. Alright. Assistant and Mure. Any just the more by so your own style. That is a scandal. They are more in a sunshine and Mure coin. Oh, and to was seeing Mure, and she and no touch them a diner. No, and you made a time brain. Oh, you never said you know what I can see. What time when you have my father now? So, but your times are 7 years. Minimum Kunwata. What I say? I didn't win my dear. So, you be away. Now, so time not the amount in favor, but no meal.
ɛna ɛmfiri ba me no nkora wo susum katankora so na me susum kata nti na nkora ne yale no what ma say they say wo koi hwan na nwale om na hwan na ne dom na say no de obetimi aye bi say de wo de ba say me na me san nwale nkora san ne dom mo na me ne wan kana nwumere san bia me si yanyi gini ni ha we de say we ejiji ni de say ni fa na wo fa me phone wona o kire me such render over to na say no say 2000 so best na bibia kan wona 2000 na wo de ma ho let me to me nkwa ene yenjai ma obu mfu woni ma ho nya bo kire ah me si yanyi gini ni nti me ka say on short time abekọ no ho ni yenjiji ni ndi asa wo abasu say ni yenya ye why Come so 7. And 7 away 7 yeah. Ade achi abedu by this time wonya mafie. Oba woni okunu ne o mate. Ha enkura me ensate obetimi aba be hwe enkura no. O kwa ba no ana. Oba betimi wa. Se me magimi no ne mete a. Ba betimi wa ba. Hey, Jina ho no ma. Ebony, Jina ho no ma. Two step back, say me say ahwe so mu no. Hey! Nkasa. Ebony office ma jimi wo. Ha? Enti sa na eti sen. There be afa enwe me problem. Ena ye de en. Ena obi do no senior. Aha. Ena obi am through them no lock. Aha. Me pra na say de no ye me mpɛ. Ena baby ya usa na ya na ma. Aha. Ena so. Jina ho. Eye. Na ena opi ato bed so na wo baba wo nam say pa cho be shame na ntam na hwana me kunu tai shame bo a. Ebony. Office ma jimi wo. Me nya kura wo. Me be ware wo e dan woni mi suban. What ma say? Woni mi suban bi a me wom na majai. What ma say? Me metimi aye obibi a obi kura frɛ ma me mma. Ena oyeye ena no dae. Oma 100,000, 10,000 Ghana cedis. 100 million. I say Fakobo bra. Ebony. The way when so there were go over. Our giant are able no. When we say oh say our no. And cry and none of man know. Almost to sa. Daddy, where is mommy? That is where is mommy. Now mommy will be coming. He's going to work. Me who the men can crash and cry. Ebony. Me no can answer. Baby original honoma. Me cost of penny ho. Oh, David, I need to cast a Miss Coming Fanya Bibium. Me okay, I'm okay with the money. What must say? Me cost of penny ho. Cause yeah. Yes, so about my giant, made a non indigenous. Me no need the Piacabium. Me no a giant. Nima branti. Mama kwaba. Daddy, yaja. Yedi kan mesele se nsimu trust. Me mfa yenkomodi nhye otwedi ampa yakoponsa. Adumura okase edawasi na no pay. So ahenso akwa enuanum de wo ma beka mensa. Ani biama. So se nkomo ayebedi kwankasa betra proti. Na ma bibia anya somfie na somfie eba ewie pa ya edo na asiama o Kristo di amen anopa die ja fena nkam be me Bible studies na budia me fam nanti si manonko Ako pasa no krama So na dia Akwai nanti so no ko mamna kom misro kasami enko Daddy bibia asemasi ya me no woti hey na me da be dan wo yo asemasi wo de bisa no baby wo de bisa no pate una aye pema sasem bia ba bia una aye pema matimia ibato kasamiti aja my mistake just my mistake what my mistake papa of my life is aja obeje di say oba me ne te so anka se wani tua asori dem ho se woni se me yem bibia me tua ta tua bibia eno ntina mo amuhiri aso de ma me se me ware no ni akwa na bishira so fine
nansan mu a nane nansan ya na me sa de amenya hwe ofie nkora siko school ti sa de a ne ba betena wo nchen wa adwuma mu me ba adwuma mu no oh ya tete odi nkomo a edi agya ya brabo mu nkomo na abrante bi ba kwantimfi se oba be na nse me abrante wa na mu ibi oba wa nse ne na mu afi ha omo boni de bi bia se ka pack you se panic you enti oba be na abrante pejaa ne na na ode to me yere sere so seki hey nyina na ma edi fine no odwiri ni nam no odwiri ni nam ode ne sa otinkuto ya no da fa ne nam na me hwa abrante anim na abrante asase bos kakase 30 billion 60 billion sika na me se fabra aja wotimi kura kase 150 billion ode ache ene wo ska ode 150 billion ache na me wira ho na mpese me suwa so ai ho ho ne makomano nkofo misro mo akoma nkofo na me oba me no otie nka me so ma we kura ka me nko papa ese opensu anu me do nti na so ma me ntomro nti onu kura hu me office bia me boy mi ko to nso na me ba kwansima na me sia papa wo ai kana say steps na so so hu na adwuma mu ho no steps na so na me sia na oji ni nsuo na me je ni number me wuru adwuma mu ho e ko tena ase a dia me ri be kana say onu age papa no number waje papa no number aja na oba je be ma number o de yeden me na me pa adwuma na me pe number na so pa adwuma yeden dia na ope aja wati mase waje number dia na de number ne ye me de man kasa na fe mi bisa komfo okoka fa betum se papa na sika se o de ma ompo no obetua yi 30 cedi no mo 60 cedi na so de 30 cedi atoso se de papa no so na o si kasa no na se papa obi se be ya ka fa ho kwahye no onfa no ho kwahye no se de be ya se de be ya bra bom be boko se papa na kasa kura no kasa o so be boa me amama nya adwuma ti se o do ho kwahye na bone bia nim ka bone bia ni ba bia wate no wako okoya wako bio nem sa oduru ho na papa no baba pushi utompam na obi unam wie no na fedi oso ba bia me so a wo fili. Can you imagine this foolish person? Ba bia wo fili me so wo fili okoso ho na ogya ho tompam na ono wo die. Jesus Christ. Na aja ntimagimi the also so ka say wonne me die enti na wo be ka kire wana na me wonno na o say me nkwa na me nipa no nkwahye na me nimfa me ho nkwahye na me ka say wonne na me ho hye nipa no nim say nipa no me ka say wonne na de me de me ho hye wana ase me nkwa na me wura mesre ma botre e bi wana ase me nkwa asem na ba sofo na wan ka say sofo ba wa wale no wa watiska wale no ka say mo fa no ho nkwahye obi dia na say wan man ka say wonne nkwa de o eboni me fa me ho nkwahye na say nipa no na makwada o e fi amenye de ma amenya botre a woni abre ho de ni say de onya botre na asem bia ni fa ba ka say empusu ha me kura e twa asem ye mfa seka ntwa because asem e mframa ano ene ka asem ka asem na mframa ni pie wontimi mfa seka ntwa mframa ne say asem no wo de seka twa amana yi e ano na ka asem na dia asem ne ba no ano na say sisi asem no ama asem no e koda de da se ya ye Kristofui a ye si ye di Yesu Kristo chi Nyankopon tena bre ye pese ye kotena ho bie de na ye se ye misrem munya botre mu makoma no kofo ne nka asem no nyamsom kwa so na bia mfa na asem ko misrem abrante mu akoma nkofo baba wa makoma nkofo Bible say le fancho say ade abe e dwamambo me kwa e dwamambo babo dwaman no kure ono so 119 agiatum say ampa ano na mama me pe na asem say ampa babo dwaman o ka se da bia Bible say awale fo ntem ansa na ebetimi atete no eyowu ene adwamambo tiesi wakobo dwaman me pa chonya botere ade mienu na bemu a etimi tete awale fo ntem owo nyamai adwamambo no so sebe kafra ewo akiri enti Bible say se oyiri kobo dwaman na se opewade a fa wade nyano ewumu se Bible say adwamambo utimi jano de nanso ono asa kata to se oyiri ana okunu bo dwaman na se opewade a fa wade nyano na branje mesrew asem ba ko pena mebisa
asem enya ba oye ho hwea enye ye se se oyire no opɛ no ana ompɛ no o se oyire no opɛ no ana ompɛ no o me de se me waka no kora na kyerɛ me se nka ade a odi na se bi a me de one me nya hwe na me ko hu akiri a na ka me bobefu me pa che nti opɛ no o me ne ne betena me ne ni boni bia me kwa ma yafri me tirim wate me mom de me ne ntena wone hwan ntena ye njai because baby am ko ye no me ho to me ena be ma no kwa de be ya ma me no onya ma me umo wo kwa ba kwa na waje magu ono so ko otimi ye de me no me ho beto me baby a wo ko no ewa umu me pa che obra otimi nya se me pa che me wura abrafom me yesofoi me ntimi ntena ha ye njai aware no enyi njai bible cross wo chire dwaman me pa che o chire dwaman mo se odi atum etiri ma je atum se ma bo dwaman no waje atum se abo dwaman ono so aje atum se dwaman na wabo no opɛ wo yi die we nti na oba na oba tie nka secret asem nti na oba da wate because one na me nka me na mu kwa da ka na ha ya dai ka me na mu ha aja ye kan na se nipa wo mo wontimi fa me nkɔ baabi a wo kɔ ba kwa na wo ankasa no de wo na da baabi de me kɔ ye no so no otimi gyina me so aye de me ho beto me so ho eti se me fa anya hwe de se me kɔ na se ona makoma akodi no ona me pɛ no isa enkura me nsa no menya ne den han enwale mo han na me fa ho benya no na wo fu ho de e den na se wa ba from se me se wa ho aja me enti na me da bedan ho no na bibi mo ba Kumawood TV amansane yena yedimu abrabo mun sem edoso ampa wa hu video yi ensem pi be ma ono de onim hwe okwa nan wo salon oduro sani ababa awai emiemia ne nem dokro ne nem no ama na nya atenka bi ama baba awa no obobo ne number ma na ba ejuma abrante say odi ejuma ni bi be ma na emum na abrante Steve nim say abrante ye o te salon ho bi ya baba awa ebo ni yikuno ti Steve de o papa ye no oye obema krachi na ejuma krachi ne yira akoya adwenkro say omunda da Steve no wonji Steve hu sike nyina endi mo onko pe Steve mum na emu monda da no no wonji Steve hu sike endi nkaka na emu mo hweye na wanyedai wankwa nko pe Steve ababa wo iko ya wakodo Steve wakwa akope no ode ne ho akoma Steve abrante mu na yo sikumo nti ase ese ababa wane de ne ho akoma Steve sika no se jegebra sika ne de oje ba medase meje na emum so do ho akoma Steve ne de meje awale me do ko sofo na ko du sofo fie sofo say se adwama mbonko na tete awale mu iti se adwama na badia ene ye njai ababa wane se da wone be ma ni ja awale on ti ase be ma ne bi ye den krampo ne ne ja be ma ne se wo bo adwama kra me de be che na ma fa sa still na wo se opena ade sa ababa wane se da ono de ompene ompe obiem adwama mbo na tete awale mu iti se adwama ne nya asidi a ene fa way no fa ni way sa na ababa wa do eka mabejafo atena se don't forget say upe baby papa ayoti anase upe baby papa ayi makeups ayi omore anase bibia so oye bema so upe baby papa ayuti am wani ma dawo ya ene na mekanfo Calvin UNICEF at the mount Calvin UNICEF ewo ahojo atinga junction usane ba form kakra opposite Cesario oni Kumawood TV ene shen face so oba omoba bua asiesie ama ho aye fefefefe mekanfo Calvin UNICEF ewo emma ko no nko siesie no njujwa ama ho nye fete se de wajujwa me ama me ho aye fe Mr. Eugene. Yes madam. Wo hu asema esi de na wo kafa ho Asem we de se obia nim se be ma na anyade. Be ma na anyade. Wanya de be ma na anyade because asem we yen kan be bia. What you say? O yira waware no. What you say? Why waware oba? Nye se bia mpena twin se mu. Waware no. Na se obi aba ne shop na obe ye adu ne nan. Na se utimi wo be ma kwadonto utimi ka kire o yire se papa no mehwe a wo sika nti yan gigi nindi. Be ma ne ka kire oba se mehwe a wo sika nti yan gigi nindi. Yan gigi nindi no. Biase so say bonsam kromfa de nchekwa. Bonsam va. So what I say? Wo gigi nindi no. Eso make sure say den. Wo so hu be kwa akodim. 2000 ba no waje ahye ho. 5000 no waje so. Na de mamu krase be ma ne oye abro pa ye.
also koshia man no koji skadia wanko kan kire oba no say no de no be ma ni nyampe no debi wo nyampe ne say oh onyampe so wodi kan ni na di nkomo se yanjiji ni ndi okay so what I say yanjiji ni na wodi kan kwaji bia wa meka wodi ahye wo ho oba no wo shop man na che na abeche no 2000 wodi abra say me na 2000 say no wodi ama ska bia man de be ma oba bia no wodi abro on there starting again is me okay what can me be ma wo fukinji apa na chow so on kwaji so I just said na if you wo kwaji okoya man ni ne die or de 100 million man wo buafu wo say adentina wa koda wa mama na eno de na ato ani bere debi ato akeka wo ka se wo medi kwaji skanemla no wo ko no de unye wa de se man ene ni baby say numre 7 no so man ni so han dan man kwa donto on kwaji dan ne mla na oni ni nkodem na man ni de on de ana one thing so ni say man innocent okay because onim se waware onim ana obeto so onim se wo wayi no I don't know when bisa ombisa ne sesen se wawale man ni bisa no kro obeka che se won ware okay because one ni kunu ahye because okaso waware a man ni bejai so others ana ni kunu so ahye ne se ka kire de se unware ana se yanjiji ni ndi ni yanjiji ni no okokaso waware a emfa okay nti dada mi so nware ana de se oba ne se wo be man kra na akofa ba se wakobo adwaman dia yenya wale oba se wo na o man ni koyeye wa debi wo na ti kwa man na ko na che se bia na opene gya no na ope bibia agina so na so de gya afi wa man akodu sofu anim akodu sofu afi na akoda no ano se mpem ade opena de oba no se bible say adwamamo ana tete awarem ntino ono die wabo adwaman die nyai na sem tie meni oba ne agree 100% yes because be man no na boa no okay kwan be man no fa so boa no ne say obekwa akohie obi obehwe because wo be ma kra so ya nko adwuma so ya na ati o se be man no ko ba akopa no wa jege eno what you say te say so me man na o ma ba no mo ye o mo ho aduro aya bisa so fofori o preach ayatie o te say eti no de me ka kwesi nyina ne say oba na eye 100% right wa boy adwaman okay bible say wa boy adwaman o say bible say o boy adwaman a engu aware ni nti wa boy adwaman wajai be man no so say oni be man ni hwiye bio be man no so say usuba nya kra opena de sa opena sa o afa na de sa DJ ati unya be man Queen AJ onim aya na tembia Eugene kasa atoda utimi kasa na madi ne ho yaw kakra madi ne ho yaw pa oye bema minim se me mom pa ma no se na dwuma nsai na onko ahokyirem anase onko haw bi mu enka ono nso benya fili na abrante ne fo amu ne bi hwa onim se ye memma yi ahokyere ma etimi ye bibi a wokwa unsusu se nka opesa wo ye saade no ugidi se senka enya ahokyere ene ba abrante no so a kodene yire ba kwa ka kyerɛ mere se oba fa ho ko hyehyɛ saa bɛma wei na jinisika na jigisika ma yeni me ka sai se nipa na dwuma nsai ya yɛnhwɛ ho kyerɛ abrante na afam because of ho kyerɛ ntifhwɛ kwan oba no kora fa so a ɔde kasa bɛma no hwɛ nanum kasa ɛwɔ bɛma no ho ɛyɛ na nkɔ ba sɛ bɛma na dwuma yi a enka sɛ ɔkɔ ba akopa na ne hwene mu ntutuo a ɔka ho asɛm ikura no enka enkonkopie hɔ saa oti ase oba na yɛ na adwen asi na adwen pise wɔn ankasa no wɔ pɛ kwan bi so a obenya gina so no wɔde agya ba ma no una osum na fidie dabi oba na ankasa pɛ kwan ne dada na wawo na so wohwa dabi ɔpɛ kwan no na na wɔn hunu kwan a ɔbɛfa so obenya saa advantage to ɔpɛ kwan na bɛ ma no nso so ɛde ne ho akwa wura mu enti okay wo na wo de abade a ɛne ɛsɛ ya na mɛfa so ɛna ogina hɔ pi na nkasabi oba a be ma ka tire o se fa ho kɔhyehyɛ nipa no madwuma asɛe na me nso so menya bibi kakra na me nso so me mfa mo me ho bra sabi be ma ye ɔte wei ɔnya obi a ne ho yɛ tan ɔnya fon so ɔyɛ be ma ogina ho a ɔhwɛ ne nipa dua na ogina ho no a sɛ nya adwuma na asɛe ɛna ho kyerɛ na aba no so a enka wo saa ɔba ekura nka wo nsɛm fata be ma no
say what yes no kra na make a chero won sam fata na so obeba be warew na aho kire nti na be ma na ka cho so o ma hunu sikani me pese oboa me ade a be ma na ye nyina no o padwuma ye o pe ba bi ne na asi na se nyame ye na dum na wonya adwuma no ye nyame fa no papa no so na wonya adwuma no ye a ono nso de bi aba behwe fie saloon yi a oba yi ti wa o ye adwuma yi a papa e be sesa nan gu ababa awa isu yi how will you know say opon se be ma na ho kire no ho kire ne nyina no e bia o ye na wedding no kura sika kakra onya na oboaboa no no de saloon ne ma oba no okay enne wo be hunu sikani enne madwuma asam ye hiani enti ukoye no a ena okoso ba bia hwe abufu sam bi ewom ena okoso ba bia ya ota asome no ehwa na me so me jage ye na oba dwamanfo na ye sa dabi etu ye dwamanfo no okay enti sabra no kura papa no ba eye saloon ho no a o keka kire o se opew odo ko transport no a ono wudi nkomo no ehwo no na o se nka wo ka kire ne se opani e me ye be ma warefo na be ma no a beto no wo no oye mi kunu aho kire nti dabi dabi aho o say ne say me secret me ba unya hu say ade na e kwa akire no na wadi yatum me pa cho eya no kure na sisi ya ma ware be ma no a beto no ho no me kunu no na ho kire na aba eti no nka ono kura nim ya di nkomo bi se me no mekasa na nka paduma bi ma na nya den enye enka wo yo ba sabi wo dogu a ono na ti ono na ho mamu miensa so wo do no pa na yo do a wonya nsem hunu no ana se nyamra se be ma ne se love to social video ni yo ba na se mi wra ade we ya so me nya yi de mi ntime nye ena be ma ne se mi me yere unim aho kira ye ni enti be ma ne nim ne ntira wo kasa enti in the first place no wa kan tell say baby ade na ekeka kɔ no opani no a wo se me mfa me ho hyehyɛ no afa die ekeka kɔ bɔne afa die pass ma bam ɔdɔ asema bam promises akɛse abam afa die kwa do ba ma me dan ɛdan no hu no say dan no kɔ de kwa kɔma no ɔkɔ kɔma no wɔ ne fie hɔ wow no woni na akwa akɔbɔ adwaman no na wohwɛ papa no kɔ no wo hwɛ nanim efi ne suru bɛpem ne fam a ɔno wɔ adwamanfo ɛna ɔnam yes ɔde adwaman nam ɛna ɔde nam ɛna ɔde abɛsi ɔba ɔno nso yɛ adwamanfo ɛna ɔmo mienu nyinaa ɛbɔ adwaman kɔ ɔhyɛ aseɛ yes ɛna ɔbɔ adwaman kɔ 10,000 na ɛhɔ nkwa na ɔbɛtumi ayɛ saa kɔ no won kwa na 5 billion 150 billion won kwa na ade bi ache no oba no any business call oye dum o ti won onya account man receive call na eso o receive call me ka se ma receive call baby o ka che boy ni se obema na dwuma wo be ma no manana no enya na wakwa kofa na yiri tie o se obema na dwuma be ma no se wo ye oye badwima papa ni ka se obema na dwuma se ka sa adwen no kra ma ni trim se yan jiji ni ndi da bi oni oba na ka wie ko kan kire oba ni se oba ni ko ka se maware yes baby ade me ko edie baby ade me ko kan sika waji ni na ko de be ma no hwe se wo ye oba na oni be ma tina sika waji ni na na wo ede ma be ma no a esese wo da nyema pa di subampa eni odo adi de kire nipa no a waba wa akwa mu se obepe no na waka kire so pani eye no kure o ni nkira ma me ba wo nchen ni e be ma no a me ne te no meduma sika nyina nyema nko yie eti me soro na kokopla ni kunu no na odo a wo de wo ma me kwa no yes odo ba na wo ni wa sese adwuma adwuma no ne na sese ediwa na edi oba no peja idada oba ni adwamanfo oba ni ka kire be ma ne se menye miwura ade we pa de me ka se meya na wo convince oba na manaye ana gidi oba ni gigi ni ndi no so uche so de oba nka ibi oba no so fa na ade so fine okay miwura sese ebi endru time a ebi a bibi sa be ko so but time okoba ye no wakwa asi ana oba nso ana wose oso ba bia ya wo so ana maye ekese mebo enu na mani ye adwaman no ka won feel DJ ne mani ye adwaman no oba na oba ni ayesiye pa wa ni soja say ya na je say baby ewu amaye wa wuti fie nso ubetimi afre na wo de wajentre aba enche baby efuni na wa wuti fie no wetimi afred wajenche oba na mfom so de ne ho koma abema no na afa di ate aka ne kom ana say e bema na mfom so wo ne yire ti kwasa say
found question se na ya ho kire found question se aho kire ne adwuma sey o se obe ma na adwuma ya ho kire ne adwuma sey enya ho kire na oba be ma no ko ye ko hwi ni kire se oba ye na adwuma wo so wo no wa be discard bi ama ne se o say be ma ne say mi so banye enso opena de sara oba ne say awrade say adwamabo nko na tete ye ntemti adwamabo na sia case that bibi enya meja aware. Don't forget to say my beautiful hair is by Calvin UNICEF. Omo na esiesie me ama me ho aye face wo pe Calvin a omo wa ho jo Atenga Junction Usaneba Cesario opposite wa ho na we Calvin UNICEF omo na esiesie me din Queen AJ Hipsy ba ko pe ye che ho bra ye ba ye beto aso Kuma wu TV aba amansane ye na ye bi Kuma wu TV aba amansane ye na ye bi Sini papa be na upe bi asha amansane winna no baby ya Kuma wood TV amansane ye na ye bi Kuma wood TV aba amansane ye na ye bi Kuma wood TV aba amansane ye na ye bi Sini papa be na upe bi asha amansane winna no baby ya Kuma wood TV amansane ye na ye Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up. Yes, Emrana so was it Ubati Awoswo shake your waist ejeko ejebo ejananya bedu Awoswo Jumadia ye free nakakrai achinchiri akwamia mia ayi ma omu ho fe omu akono omu ho twa no mutimi de omu sisi edi asa Awoswo ma ne ye fe Emrana so say ekwayi omu mia nyina ye do omu nyina be hyiemu ewo Kumase ye be hwe who is who sabe we na so betimi avote na odi ama favorite contestant why anybody kunim why akwaba ediba Kuma wu TV da so say wajibre na uguso a o chen ene ye wodwumekuo bi wa ha ye from pass back omo wa ha ene ye ne omo ebe twetwen enkomo omo na ye 3D epoxy and abayu digester ice cream brown sugar and ne parazon na sifo nyina omo wa ha enchepi no omo be twe pie na omo ne ye atwetwen enkomo ye be bie phone in no atum na wa wutifie no wait me afre na the wa gentre and so about 0200 603 602 0200 603 602 wait me afre now the wa gentre and so abba Mr. Eugene yes darling obetwa nkomo twetwe so kakra mai yeah on said they na make chemical of tinese sisi ano e de abrabo na kwa kwa en ye mfa ye yire wo de wo yire koto chacha so no de ni ye mu na na ope ni ye mu adwuma sei be ma ne so obema wadwuma what I say o se obema wadwuma on ka say ebia ma even kokosia no no o se o Monday Tuesday brana me found chair manager no wanya adwuma te ni kwan say sa adwen no cry den about him okay obi wa homa ne so hello boss Bachodini baby akase free good evening Bachodini baby akase free Adolf Mfasho meet you Bema ni difo Sada no ka akọ nka mai ka be che wo hoye pa okay Bema ni difo yeah that's pa yeah that's Adolf hello yes madam eba jodini baby akase free Bajo akase free Bajo meet you Bema no form so Bema no form so because you must say I need to let our father who got to share obi and sana when you ska Bema no na Bema no na oh okay madam me that see fine hello Bajo dini baby akase free hello
Yes, boss. Me ba chodi ni baby akase free. Good evening. Good evening. Me ba cho fra no wa lower fidie ne kakra ma me ba cho pa. Yo. Ba chodi ni baby akase free. Oh. Oh. Good evening. Good evening, boss. Me ba chodi ni baby akase free. Me ba cho lower fidie ne mami. Lower fidie ne mami me ba cho. Hello. Yes, boss. Me ba chodi ni baby akase free. Abu meet you. Mr. Ofra no wa lower fidie ne kakra ma me na wati afiri mi ankasa me no me ba cho fi. Me ka sa fra ho de shi so. Me ba cho meet you. Nyo to no yi ni to me ho. Okay. Me ba cho you. Bema na to na o che kwa che no. Me kini ho ya o pa ti so no ho chire na obetuma push ama na ira kwa sa di na na. Kini ho ya o pa. Because bema ho chire de ni kwa don push o irma o iru ko po sebra no. O ma ni di ka to se mi ntumi nko. Me ya sa di na enye. What na push na apre adina jinkese a ase na usu. Na ka no ko oba no nko. Oba no nko. I think it's it. Hello, Mbajo Dini baby akase free. Hello. Wait me engine so. I'm from my Hello. Hello. Yes, madam. Mbajo Dini baby akase free. Opa kitima kote kitaka. Takwa. Mbajo mi. Program na mpira mkontizi kutaka. Meba show me too pa. Benyino na wale. Benyino. Benyino na wale. Na dawila kwa yebe onko jijogi ni stendi. Leke juma ya na dama. Okay. Benyino kumloa. Benyino mfonso. Bema no wadi for pa. Odifo. Wadi for pa wanya bia wajuma se ya na no chese. Uma wire ko bojama bema no odifo. Bema ni difo pa. Wajuma bo wa na no chese fa yire ko bojama. Peti kedi. Hello. Hello. Bajo dini baby akase free. Bajo from Pakus, akase free. Okay, Pakus is nice to meet you. Me won't say. Abana so the baby lanyen ni. Abana yen because mra look on no pressure to mama go around 7 o'clock no. For 4 hours of bako. You come to man ko sa tam na one. For 4 hours of bako. No ko yo ko mo ni swabia ni. So ban so anyen ni. Obana yen ni de ni ejane. No nko no baby. Hello. Hello. Me ba jodi ni baby akase free. Pato me kasa free banda district Buisai. Let me tell you. Pato ya from Nasa Abraham Ajana. Okay. Pato obano and the old cano menene ya jimba bema no na ho ya de. Bema na anya. I mean menene yiri na chef atuga. Me ka tell say the red the cano menene red the 100%. Okay. They are red. They can I say Eugene? Eugene, you're red. Hello. Mr. Red. Hello. What's your dinner? Free. Hello, boss. My what's your dinner? Free. Oh, boss went to me engine. Hello. Hello. Yes, boss. Me pacho dini baby akase free. Mr. Sophie, the quiet ejamesu. Okay. Nice to meet you. I don't see no. Bema na nye ni ye. Ye na no so afintu dia se ba no wie. Okay.
Bema no ana tu oba no sintidia. Hello. 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 When to me engine so I'm fam. Don't forget say me say and your pass bag for waha and a pass bag for ever be church ye near me p omo be ye dwuma die bi on the 14th of December 2019 at KSTS premises and omo be di say dwuma what think ka wo so brown sugar ya omo beba abetina so omo ne ya twetwetwe nkomo kakra bi na chese omo timi achechim kwan ya obefa so ehu ba bi omo be hia se sika bi wo ma wo betua omo ne ye beba be twetwe nkomo Calvin UNICEF na SSA mi ama me ho aye fese ye ntwa ye ho mbra ye ba ye beto aso Kumawu TV aba Amansane ye na ye bi Kumawu TV aba Amansane ye na ye bi Sini papa be na upe bi ashe Amansane winya no baby ya Kumawu TV Amansane ye na ye bi Kumawu TV the April live mimi nda way and mimi nda bia ewo awos pap ahojo Atinga Junction Kumasi baby Kumawu TV wono anumre no sia pepepe na red carpet da chance no so na audience ni na trance 8 p.m. na nwotwe pepepe e di dwumade na ahyehye so eye free anuti wonu abusuafo nyina momra na mama support mo favorite contestant but modi asa oba vote for Google Play Store download Kumawu multimedia anase bo awuso keke na follow instructions no vote ma o favorite contestant wey aya Wobati Awuso was shake your waist sponsored by Wobati Agombia capsules and Asempa Heba Misha supported by some Dakus initiative. Now you can watch your local creation and a PSA collection. Wasi Wobati Awuso shake your waist ebeye butu. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Yes, I'm movie biara cover at the new Abrabo Winsome and so in the studio ha aye de ye pa afre for no yentime mfa afre for bia biem sene daye na ye mre kwa na ko awoso beba so this Saturday ampaya ebeja ewa wospap udru ahojo Atinga Junction usani also ko awospap obi abecho eye free. Come meet me Queen AJ Hipsy mini DJ Lofty any awoso girls ni nyina omo wo house wo be hu omo nyina life and color Brian na fie en dia grokra Mr. Eugene. It's obvious to say we win we can final words actually wadofo ni wahwefo nyina asemo ameka cho me say we ase de okay we ho chirewa enye bibia na ese wo ye okay so ata say ho chire ba empaibo ana ese wo bo okay ni kwan say wo ya ade bi e de yi bebrew okay like everyone say the problem bebrew asemo wo do yira kwa to chacha ye di ya wini we okay so ata say ti me futu ade man minuanum say mesremo a menko ahotre enya ade bone okay bompaye ne pa adwumaye na me bi obechia wadofo mienu ana miensa bi mechia madofo Frida we mechia daban apraman sorry me mama Faustina okay o menchia hospital ma Faustina mechia medoba Eugenia ene na nama okay chio bibia odoma
Mechia chinara be mitiwai. Straight. Me that say okay bi ma. Straight. I would chiabu. O me me te won chen ha wan chia me ye wi e be ko. Oh je no nye free DJ. O be kan find out where such a do for. Ne me pese me kan say on say nipa bi o ho a bia na won fa mo kire mu da. On say nipa say ahon kire e ba wo so a e ma enema bebre adwen bebre ba otrim. Ama hwe a ade a wo se wo ye no. Wan hwe a wo be ya ma na tra so kura wo hunu say e ya ho kire na de wakote bi ete say. Enti ne me pese me kan nyina ne say ahon kire e ma nipa etimi ya ade a eni kwan so wo ye. Eno nso nkire say sa ahon kire ne ba na no ho kan ne tewo na e bi adwen bi ba saa esese wo bo modern an say wo ye wadwen say wo pagya ya enti no wo gina so na wagyae enti ye nua no e ya ho kire ena ma saa ade no e bae enti e besere nua no ma no say emema ye kote bi ete say mu a eya na ato ye ne ye nyame nko a ato mu ne akeka enti ade ani kwan sa wo ye enti e ba oba sa wo te saa na wanya botre e de ama be ma no se ne be ya asetra no be ye fe na ye akono na ye kasa ye bi kura na papa no kasa no e bi kura no waware mpratwe ono wotwi enkosi aga na enam so ma waware nso ayden wagya waware no nso awie wo san ba wati a enyi nti we eye futu ma ye nyina se yemfa ntu ye hofo na yemfa emo ye ho bra na emo nyame ya adom a Saturday awoso season 1 no eno ana eguso e de ma mo no ye wo edition week no nti wo favorite contestant no wan vote ama no a obe free competition no ti sana so amai nti bo modern so obe vote ama na watimi aka competition na me fa konye so na me nchia eye me manager oye Kumasi FM Adeshi FM owura Paul ene yenu accountant ba ko friend Philip me fa konye so na me nchia omo pa anumrei me mamu nyina good evening o mamu nya good evening me ton chen happy good evening na ebi anso me so straight he abrabo na yewom na emu nsem no eto da ya na akoye bibio wo eto da ede eto da nso a enye de ba de ebesi wo abrabo mbia no na wafa ne sai sanse enye de wo pe nyina se ne wo pe ho nyina na obeye den wo benya no obey ebia se ne lofty kan ye utu akwa nkwa na ebia nkwa na akwa hia ye no ankoye nkwa papa ama ugya ukuru sese na akọ na tikani nso gyawa umma no omobeye den nti ya yenya ntoboase be ma ne se wabo adwa man krampo be fa ne sa na emu be ma nso so wo do gire ekwa akoto chacha sa aye den aho kire nti oba ne be ma nkoda na onfa sika mbro na di be ma wanya ade nti me ma no yesrem aho kire ba hu kwam be fa so ne mo yire mo atena fefefe se ne be ya asundue betimi but don't forget say this Saturday ampaya ebeja ewa wospap awoso basu gidigidi ye pa awoso basu odom nkomo nso so basu this Sunday ampaya ebeja ewo Kumawu TV yewo ahojo Atinga Junction opposite Cesario eho ene yewo yencha ye hombra ye ba ye ne pass back for ebecheche nkomo. Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up. Yes, Emrana son. Was it Ubati Awoswo? Shake your waist. Ejeko, ejebo, ejanenya bedu. Awoswo jumedia. Ye free naka krei. Achinchiri akwa mia. Ayi ma omu wofe. Omu wakono. Omu wucha. No mutimidu omu sisi edi asa. Awoswo mani ye fe. Emrana son se ekwa yi omu mia nyina. Ye do omu nyina be shiemu ewo Kumasi. Ye be sha who is who. Sabi wena. Onsu betimi avotu. Na odi ama favorite contestant. Why anybody kunim? Why aye Kumawu TV? The April live. Mimi nda way ane mimi nda biya. Ewa Awospap ahojo Atinga Junction. Kumasi baby a Kumawu TV wano. Anumre no sia pepepe na red carpet na shase. Na so na audience ni na atenase 8 p.m. na ngotwe pepepe. E di dwumade na ahyehye so. Eye free. Anu ti wonu abusuafo nyina. Momra na mama support mo favorite contestant. Babode asa oba vote for Google Play Store. Download Kumawu Multimedia. And I said, but I was keke. Na follow instructions, no. Na vote my favorite contestant. Way aya Wobati Awoswo. Was it Shake Your Waist? Sponsored by Wobati Agombia Capsules. And a Sempa Eba Misha. Supported by Sam Dakus Initiative, Immense Creation, and a PSA Collection. Was it Wobati Awoswo? Shake Your Waist. Ebeye butu.
can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Kumawood TV aba Amansane yena yedie Kumawood TV aba Amansane yena yedie Sini papa be na upe bi ahye Amansane winna no baby ya Kumawood TV Amansane yena yedie Yeah, the Abrabomunsem Akugu, Oti DJ Lofty, on Mr. Eugene Enka, on my church show, most side of the story. I conclude on Abrabomunsem. And then Mamunya 90 years ago, Kumasi 104 FM, and at this year 91.1 FM, in collaboration with Passback Investment and EcoSaint. Ewo fie ha ene ye ne omo baba cheche enkomo kakra afa dwumedie kese a omo bedi no KSTS premises ehwo na omo bedi sa dwumedie kese on the 14th December 2019 ya na sa dwumedie nyina baso ya de share FM ni Kumasi FM no omo ne dwumaku aye from Passback Investment ne EcoSaint aka abuma omo de sa dwumedie wanwaso yi bro opanyin me mo akwa baba Kumawood TV so bibi aboko die and so me short dress nya je say 1 million nyameti ase di bia nyameti ase apa Mr. Man mama kanisa what did you medie kese bi ba it mama bisa about the program saying the jumedie no esitie and adin nkra na mudi agu apaso amode break kumasefo yo ba fefe asedan komo abiem ne dwumakuo yi nyina okay nyame ya adoma Meme day anime na Saturday which is 14th December ya yiwo mu ye okay the dika ya beda Kumasi FM ene Adeshe FM for so ase okay is edwuma die kesiesie ni ana aboafo no ehia okay ena wo di dwuma sei no ne ubi faton se obeboa nipa na se ya betena studio na te se dwuma dia na ye di ni na ye about se obi ho kire no ya wode ne yere akosi awowa saa na meka no ahokyire nti na wote wono mo na se wuni adwuma a me de bia meka me se utiti se kusi eti no utiti se abo adwan ti ahokyere ya be ma wuni adwuma no mo odin nti ye ni so adi hunu na se de ya fa to nso se ye pese ye bo so obi ansa be kona no okay Kumasi FM ne Adeshe FM ntimi enyina omo kwan no se omo cheche sika ma omo tiefu nyina baby enso kwa ye ma 100,000 kwampo ase na obedi awie ba ye disika egu botoma ene se ye ma wadwuma no aye nti omo fato omo so omo tiefo de na afi omo ba ya ma omo tiefo okay ye ya ma tiefo se ye disika egu botom na ye mfa sika se begia kwan no acheche okay na emom ye ma wadwuma afi a ye besim 2020 no ye di bronya ne ye spend ne ye di esika ne ye gi eni no uwie a wankwada kom ena wanza amadwe se na die na me wie asa abedi uwie ama adwuma na ye che no ewo tirim ade wo tirim obi antimi nyimfiri wonsem enti ye kan ye ho bom se ye pese ye kire adwuma bi na adwuma na ye kire no so no ebebo nipa asetinem one de dikan Passback Investment any EcoSaint ye kan we company mienu eso na edo mo abebo sa adwuma kuwe na se ye adwuma kese ye Kumasi FM any Adeshe FM nko an ye Dumako kese na Passback ne EcoSaint tie fatu an se yenye den se kase adwuma no ye kira ana adwuma die na ye bebo so no kasika otiefo betie ka so pa okay ba na so ma fatu so mo buanti no o ma fa ho kan nanti ye jika kra bi se de be ye adwuma die no e be ko so sika kakra bi besen dumakuo no adwuma no ye kire kwan ya fa so ni dikan EcoSaint fo no EcoSaint company no kire kwan ya enne abefo kwan ya bulb su na se bulb light bulb yanga sa esaya ya repair okay ni ni se wati bi mpokura mpele se bi da se bulb ebo ya ase ne we yi ahyehe ye ahyehe na yi na dwuma de ye ni kan wo se oba basia na da no
Samu. Oba besia na da eco cent na no. Ti da no bi am besa mo di mo ani behwa ade. Oh ye beba. So no Ye beba. Wo de oba behu. Ye beba. Ye nim de woni tirim. Bob asai. Bob. Ya wo de o se ahye wo fa nya hwe no. Fa bre no. Anasa frɛ no. Obeye ama asa ama na so ya. Ama Bob na sa so ama ade abo. Ama ade ya adwuma. Wow. Ye da no o sa kire o kwan ya fa so build power bank. The power bank ndi ni ma ne phone power bank. Na we na ye be build no. Eye utimi de kemu studio ha se ye ti. Upa mbetimi adum light no. Anasa light call of kura mbetimi de aye adwuma be 6 hours na enko non stop. Enye se bia ya ye na obayi ono a na e build ade no. Into 14th no Saturday we e wo Kumasi KSC Ampa be ade. So ye electrician we ye wan wa wo de behwa ade. Oba basia na e be kire. Ye wi a hono mu wi o masa a kire o kwan ye fa so eye solar installation na solar panel installation. Eye sa no dwuma die we me nsa ma boss no nko ano solar no nko ano ye kire o ye no nko a ya nyokra 1000 enso nam say eye afinhia pa ye kan say ye bronya bonus enti ye no nko ano so wo ba na pese o ye sa solar installation power bank building no na wo ye bulb repair na eye 250 2.5 untia hwibi o tia 2.5 ye kire o sa die we obe kire ne dana ama na hu ne dana ye kire ene bibia ye pure practicals bibia wo no ye bi ye unhu ye mfiri ho no mo nti eno no ye 250 titiska no 2.5 opanyin ti sa power bank building na o kan 17 eno office nko a ene betimi use ana say utimi de charge of phones nyina charge of phones with fridge with TV nti say efie mu utimi use no ufie gadget bia use bia no ye build man nti say ene ewie so nti na di solar na ka ho no ye power ma no ema solar no nti say ufie no de opakwa use ECG for light ni bi ye ma wanya solar no wanya power bank na wawie bibia atwati ase na ye wie a ya san de biodigester ye friends enne abefo kwanze so frahia na ahye o frahia na ahye enne sa ye no nko bi kire a obeka so obaju bia be 600 na o quarter forms 100 cedis o quarter forms 100 cedis quarter forms 100 cedis no uwie a wasa kotua be 500 nti ube wie na biodigester nko utua be 600 ba ye kire biodigester 3D ama wahu no biodigester no ye nka wansa nka kobo no wate no onim te ne esiti wate din ne ba onim adekro de obi anu so frahia na ahye enne eya ba efo kwan ye ntuma ho first no bi wa waje prod kitua bi ano wasi dan na wi no o sa adwene kwan obefa so a obeye na jana na asa torret no obefa so mo aye ekwa ba obefa so obeye man ho because asase ni sua enne o pa wasase ne gise wonsem ye beye biodigester amount one car ma metwe aside the scale bro because eye fertilizer abesa mo aton ye kirew ya wo mfasika kese because man ho no wa mo kakura o man ho no bobo ka almost be 8,000 to 7,000 baba digester wa bo kakura o no 2,000 timi bibia amount ya je se eye obi a betimi aye bi nti ene ye be day no Saturday no ye be kire kwan ye fa so ye no ye wi a ye ma no so 3D opposite floor ye se ye de no ma de ene obi erusu program we ni ase da ahye wu se ade bi obe ye bia no ehun be ban fa so ama because ene obi esi fie obi e kotoret udidi nko ade obe kotoret nti biodigester ne hia 3D opposite first no na ye pasta form ye tetene ase ye kwa form na tarazo ba ye ene tiles no wono mo eye dan ye wiase ne sesa technology ni ko na nim ne wiase ko na nim wiase sesa na so asesa ho 3D opposite no ye ahwehwe ye kan se bibli na hu no se na ahwehwe we de empire water glass utimi hu bo utimi hunu na ayese de fish bi epie no fish ni na mu wo picture kora mpa metimi du picture aye amaw ye de na utimi du picture kora na ukuru to down no ko a etimi sa be yifiri ho ma no utimi why de betimi ye why eni me here bi say o me de taloa ntokwa ni metwem straight eye kwan e fa so a ene ye install floor ye bi o series so wall ho ene day no Saturday no ba ye kire oni nina ye kire oni nina 3D opposite design o metallic ni nina dano ye kire o amo oni nina ye no so mienu so o so ye sa mienu na eye 150 saying 1.5 titikano 1.5 wow sa 1.5 we no sa 3D ni biodigester no say ye kire a enye say
Kumasi FM any addition no makabuma try anyokra 1000 Ghana enti e ya chede a Christmas bonus omo de makeke enti ba bia wo tie fidikese nkan se de menua ba man na ho che na enti ode ne yere so no kosi awowa no wo de enye na bro nyai wan ko tem ba bia amfa wo yere so no ba bia kosi awowa pe 1.5 na fa ba ye 1.5 bra fa be sua ubenya unsa no aduma ya e ma no so wo mo di duma di na abosu na ba ti ba ma ti ne na ma no say na adokodoko de mo pe ye wi a sa de kwadu ye fre bibi banana ice cream okay ye kirewo okay kwadu ankasa ye di ice cream ye be kirewo bibi akama okay ye wi no ya kirewo strawberry ice cream ye strawberry ice cream e fe say yogurt okay ye be kirewo no ma de mi no ye wi e be kirewo parazon okay ye be kirewo liquid soap okay na liquid soap ne kan say ya nyesa liquid soap 1 ye 3 in 1 ayen sa no because ye kirewo shower gel ni nyina ka sa 1.5 na wo tu aye ya no so aye 100 cedis oh okay ti se mi pese mi sua biodigester na ne 3D eposina metu 150 yes na mi besua ice cream na ne brown sugar na no aye 100 cedis na 100 cedis okay ya pese obi e timi bra be ye dwuma die we bi wadi bro nya awie no wantena fie odon sa ye bibi so wo ye teacher ni wo ye driver adwuma bi a wo ye bi ko brown sugar ya akwa abodin kamre ya fi brown sugar no se brown sugar nkoa kwa wo de ye wadwuma isika kese ye ni aba ene adwuma di we na so nya adwuma wo wi akopedwe tire se obi mu a wo ma usika kese o okay wa wo to de obi hye wo wa ya ama no brown sugar wo man tam a wo kwa de stores be miensa sa ye ma wo mo wa ye okay okay nti ye bi ma wo man tam ho ye bi ma man tam fo okay nti dwuma di we ye dwuma di kese a ti parazon so ne liquid soap no price ne yen liquid soap parazon brown sugar ice cream ahodo no banana ice cream strawberry ice cream ni na 100 cedis 100 cedis bacha no ye no ma be for as 5 ma boss 100 cedis enti da no ba na ba ye 3D pose ni biodigester ye 1.5 titisika no ene sika 150 Ghana na sa wo ba so na ba ye ice cream no wo ba ye brown sugar wo ba ye liquid soap ene yi na ye so ye 100 cedis ena wo kwa akoye repair of bulbs no okoye solar panel installation no power bank na yanso so ye 250 Ghana 2.5 okay enti dwumadie we no ye pese Saturday we ye bai obi abaye bi tiefo ba bi a otie nka bia no obi abetie na ebia no obi pese wo frɛ okay na ope ebia obi pese wo frɛ mami bisa we se me ye ni nyina aboma na ni nyina se me ye sa course subject we nyina aboma metu asen so wo ye ni nyina aboma ye 300 Ghana 300 Ghana ni nyina mesu abai digester na ye 3D epoxy ice cream brown sugar mi nsu ni na so because ye chichemi groups obi ye ne de da me bo short fi an me ko ha nti e be so obi enya ne de ko fie obi a o ka so ye ni na ye we ne we so koso nti so obi pese tiefo pese obi pese o frɛ na forms no o ba de FM okay Kumasi FM front desk ya ton forms no wo no forms 20 Ghana pe ena se ba bi a wo no wantimi amefa forms anya force o de Saturday we share Kumasi secondary technical yes patase o de Ghana Kumasi de ba bi a be si bia patase case de o bi any one mo straight off enti numbers no bi o be so o frɛ na o baby ana so agi nchiremu a eye 0554 943 246 0554 943 246 obetimi afrɛ na waba dwumadie ni bi nchiremu bi a de be ma and now the Mrs. Forms no wantimi amfa enye problem ne baby am we because obi okono tie yen some of the case yesu de wiase baby etie baby efa baby a wo bi asa won clan wo west wo Italy wo Gambia South Africa Saturday we eyebronya achede Kumasi FM ni Adehye FM so mo de ma tiefo mo de mo tiefo Ghana man nyina antifa wo be hyembi wo de wontie om kra na wate ne wezu a wate ne kuma wo tie so a fa wo be for wo okay dano Saturday we ewo Kumasi secondary technical which is patase okay iti jumadie na ekoso this Saturday we are live and colored ewo ho obi abetimi abefa no forms for 20 Ghana ewo Adehye FM and ase Kumasi FM open kese
ye beda wase se oba ye fidie yi so Saturday we nyina be hia me ba be sua be 5 or 6 me so ni be je de ede no ho de ede no oh yeah sure pa me da se ye pa me da se aha e na brebe ma kwan ama ye di dwumadie ni nyina aba na wie ye me a me di dwumadie bro me di ni Queen AJ Hipsy ba ko pe wono osiesie me ema me ho ye fe Calvin UNICEF omo na esiesie me omo wo ahojo Atinga Junction osane ba forma opsiti zare ho omo ni Kumawood TV ena woda nkro na mu ba wa obesiesie omo se yi memetwe enso ka ho o hwe se ne na midi opi ho aye face dey na so ye be ma me kan for Calvin UNICEF ema ko hona ko youth na ho enye fe kama me a me di dwumadie bro as usual me din ne Queen AJ Hipsy meda me cameraman osaye DOP kese pa ba ko Kobe Frank meda siye pa se da ne denya obo matri don Sister Augustina, Sister Janet, Sister Loretta meda mo nyina mas me PM Mr. Ochi Nozo 1 ba ko pe meda siye pa me able director original Sam Dalkus baby biara obia ososu nyankopo on show ye pa shout out to my fam me mama me papa me busuafo nyina me chia mu nyina ye pa that's ene ye besa ehia wo new abrabo mu nsam dwumadi so maka Are you ready? Pound it up, pound it up, pound it up. Yes, Emrana son. Was it Ubati Awoswo? Shake your waist. Ejeko, ejebo, ejananya bedu. Awoswo jumedia. Ye free naka cray. Achinchiri akwamia mia. Ayi ma omu wofe. Omu wakono. Omu wucha. No mutimidu omu sisi ediasa. Awoswo mani ye fe. Emrana so say kwa yi omu mia nyina. Ye do omu nyina be shiemu ewo Kumasi. Ye be hwe who is who. Sabrina. Onso betimi avotu. Na odi ama favorite contestant. Why anybody kunim? Why aye Kumawood TV? The April live. Mimi the way and mimi the bia. Ewo, I was pop. Ahojo Atinga Junction. Kumasi baby Kumawood